Uvumbuzi TV, ondoa zaidi. Uvumbuzi TV kama nilivyomeonesha, leo tuko na mchekeshaji aitwaye kwa jina la Prof Matalatala, ndio ule tuko naye leo. Mnasana anatoka kujipresenter hapa. Prof Matalatala, on est encore dans le studio, tuko na wewe ya Uvumbuzi TV. Tulipenda unaweza tuonesha ni kinini kilikufanya wewe ufanye comedy? Mimi baba yangu manake kinini kuna tafuta mkomedi. Neno ya kwanza mimi napendaka nikafanye komedi yangu. Jua watu wazima wanachekaka unaunga paka na chino na chafula mango, lakini mimi napendaka siku moja nikalamushe maiti. Maana nikalamushe tu maiti siku moja. Maana mimi nafanya komedi watu wote wenyewe biko pakilio wanacheka paka na maiti na lamuka inacheka. Ndio ndaacha komedi. Nikikosa vile baba. Maana nikikosa vile maana susi yenyewe niko nao ya grand souci. Kama souci kwa feminine maana grande souci niko napenda siku moja wanatangaza sema le premier comédien mondial. Pardon? Napendaka siku moja hivi baba. Nipate kwa masikini. Siku moja natangaza sema qui est le premier comédien mondial, hata bakiulize kwa examen d'état ikuwe njo mie le Prof Matalatala. Voilà, souci yake ni pour qu'il akuwe le premier comédien mondial, eh? Du monde baba. Du monde. Du monde. Asante. Mes excuses, wapenda watazamaji, inashofe kwenye Uvumbuzi TV. Usikose kucheka na sie. Tuko na mchekeshaji wenu Prof Matalatala, ndio tuko naye ndani ya interview yetu. Mbele ya kuendelea, fuata kwa vituko vyake vidogo kisha tutaendelea tena. J'ai une question en conjugaison. Est-ce que vous êtes prêt? Moi je suis prête. OK. Pardon? Maana yule mtu aprete tunashapitililia sana na OK. Ça va. Baba, Prof Matalatala. Président. Namna gani on conjugue comment le verbe dire au temps présent du mode indicatif? Papa, mimi ni kwa très ferme conjugaison. Je conjugue le verbe dire au temps présent de l'indicatif. Jeudi, vendredi, samedi, quoi? Dimanche, pardon? Lundi, mardi, mercredi. À la première personne, c'est comment? Jeudi. Ah bon? Deuxième personne? Vendredi. Continuez. Après vendredi, ndo samedi. Après samedi, ndo dimanche. Après dimanche, le... Oh là. J'ai encore une autre question. Comment s'appelle-t-on les habitants de l'Espagne? Oh, afia tic-tac. Nous, on a passé au RACA, les gens nous posaient des questions à Sarkozy Moukokele. Vous dites un habitant d'Espagne. Oh, un habitant d'Espagne est appelé Espagnard. Pardon? Espagnard. Espagnol pourquoi? Parce que il mamo yote nyewe inaisha na nye comme pays au face de résidence. Muntu mwenye kone kwa mfano, par exemple montagne. Ule mtu konekala ku montagne banamuita montagnard. Abamuitaki montagnole banamuita montagnard. Sasa mwenye konekala ku Espagne batamuita Espanyole aye. Maki na yeye ni Espagnard. Ambo wapenda watazamaji wa channel yetu, nadhani mnatoka mnafuata Prof Matalatala. Prof Matalatala, nadhani tunaanza kuelekea mwisho wa mazungumzo yangu wewe na mie. Kwanza ninapika shukrani kwa kuweza kuitika kwa invitation watu na kuweza kuchekesha watu wenye kutufuata muda na wakati kama na huyu. Sasa kwa kumaliza, ni neno gani utawaambia wa telespectateur wa Uvumbuzi TV wenye kutufuata muda na wakati kama na huyu? Nini unataka juu yako bakufanizie kwa ajili yako? Merci beaucoup. D'abord banakwambia sema mtu mwenye na kipaji ni pole pole mbele ya kutoka baba. Mbele ya uhitaji kitu kizuri ifo naenda kwa nateseka. Pas de rose sans épine. Maintenant, mimi kwanza niko mugundi, gundi yangu inaitwa MWC. Maana yake mu anglais M français ndio MWC.
mu anglais MWC, manake Matala Talent in the World Comedy. Matalatala semono, kuko mokulo kumusho talent, manake kipaji. Ile kipaji nilitapangaka jina kipaji comedy, lakini kaona kwa gundi wengine wanaitaka kipaji movie, nina faka mafilm. Ndio nikapanga MYC. Ile word manake ni dunia, kisha comedy manake mimi niko ndio dunia ya comedy. Manake niko nakula ugali. Kila kitu yote niko naifanya iko ndio comedy. Sasa niko naambia watu kama mwele gundi yangu niko na watu wengine nakuwa nacheza nabo ba mambre yangu, lakini hatuna sponsoro wala manajere. Manake yule mtu mwenyewe anasema kama mimi naona kipaji au mtu iko kuinuka kiloko, naweza kumkamata ni msponsorize. Niko pale, niko tayari saa tayari. D'ailleurs market tuseme niko ndio célibataire, sina kusema ke niko occupé par quelqu'un. Mais kipaji ndio niko namu naiona, lakini kuendelea mbele hatuna ndio mtu akutunga mkono wala kutunga mkulu. Ule mwenyewe kuna bezo ya profe Matalatala, baba yangu, mama yangu, kambo yangu, shangazi yangu. Usikuwa hata na problem, angalia pale chini pale ya ekran kuko namba. Au ukikosa namba peko hata numero, unaweza kunitafuta kwa ile numero, naweza kufanyia promotion ya biashara yako, kama uko mtu wa business, kama uko na promotion fulani za vile za materi. Pour votre Uvumbuzi TV. Chers audio spectateurs, chers vidéo spectateurs, je vous demande de s'abonner à notre chaîne Uvumbuzi TV, de commenter, d'aimer et de partager. Merci. Kwa wale wote walikuwa natufuata, grand merci vous tous. À la prochaine occasion. Merci prof Matalatala. Merci beaucoup.